ben crec. Oh, que fa crec. Ben forta. Mos podran dir que no sortiríem de casa nostra. Mos podran tancar els museus. Mos podran tancar, què sé jo, les escoles, que els nens estiguin en els predins. Mos podran tancar els teatres. Però, saps la meva vida? Aquí ningú me toca. Ya no va a comer un buen menú de un buffet. No porcello de café que cree que no me lo impedirá usted, que por eso del gusano este, del corona, el virus este, que no me dejen venir. No, yo vendré igual, No, y mañana también que volveré. I passat demà, i salta, i diumenge i tot. No, i si he de ser l'única persona que vengui aquí, seré jo. M'és igual, no deixaré de venir jo en el vermut aquest, en el menú, o com se digui. Hombre, no te per jo, la porcella. No.